لأنقرة پایتخت ترکیه پشتی 2 سالان جالی تیما شانویا باجاری دیاربکری ویم شانویا که کردی هاتن لیستن. شانوگرین کرد شانویا کجا پرتوکا دونکیشوتیا نیویسکاری اسپانیول سروانتس هاتیه ورگرتن به شیوازه که کنوار و کردی سرپیهاتی این کسایت که کود خوازه به شوالیم پیشکشی تماشاوان و شانو حزا کرد. لیستکوانی شانویا کردی کو پشتی 2 سالان جاره کدن لأنقری درکتن پیشبری تماشاوانان دانزانین کو ویروسا کورونای او دیجیتال بون ببو سدم کو ابج تماشاوانین خود دور بکوین. تنین نجبو شانویا کردی یعنی جبو همو جهانی براستی استنگی کی 2 ساله استنگی کی گلک مزنه یجبر شوبا کو یعنی جیشته کرونا تقص ویل سر هنرمندان جی پر زیده بتاثیر چه بو زیده تر شانوگران را پر زیده چه بو دیجیتال بونو شانوگر اصلا لهب نایه یعنی جبر کو شانو تشتکی روتالیستیک و تشتکی زندیه به تماشاوان را انرژی درد که یعنی او جبر کو چنده کی یعنی هنرک اوسایه یعنی گری زندی به تشتک روتالیستیکه و به تماشاوان روبرو وره اوک بله مخابن شخو بریا پاندمیه جی شانویا کرد ام بیجن وساد پر آستکی باشتا نبود مخابن یعنی جبو همو پرچاز دبیشم یعنی هم باکرو باشرو روشلات و روجاوا جبر کو کاری کی وسا ام بیجن هرتم دومدار نینه لبی گمان دما پاندمی دا جی هنک زیاده تر جبر تاثیر لها سر کردن جبر کو چند کوم براستی جی یعنی میرو کاری ایرو به دستا بجمیره به هجمارا دستا او قاس کومی منن وسا پر زیاده نینن مخابن بی گمان تاثیر کی زیاده سروان چه بو هم دهلا آبوری ده هم بیجن دهلا دنادا شانویا کردی یا کوراستی علاقه که مزنیت تماشاوانان هات لگر شانو حزین کرد جالی ولاتین ترک و جهات تماشا کرن و حس کرن. ام گلک کل جانبون گلک خوشتر باس بو ام دخوازن هر سال وی شانویا کردی وره لودری دارخستن آوا کرن belki demek ki şunda jî em dixwarin li vê derê şanoyekî a Kurda jî dar bixin. 2 yıl aradan sonra Kürtçe bir oyun geldi Ankara'ya. 2 sal pêş statîmekî şano li Diyarbekirê hate Ankara min Kurdî nazanim belam ştekî zor xweşeka şanoy Kurdî li paytextî Tirkiye nümayiş dikire و gelî Kurd xweyan bem kare zêtir berceste kirduwe. Ev tîma şanoya Kurdiya bajarê Diyarbekirê ku niha li Tirkiye û Bakur derdikeve pêşberî şanû hezan piştî sersalê dêberî xwe bidin Herêma Kurdistanê jî û li wê derê jî bi lîstikên xwe dê derkevin pêşberî temaşawanan. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.